Seminja bi wo media na je se djumedi no ende ye ba beto aso ne ahwe misconceptions enyoma bi a ya beka amana ye ho e wa pomdim abra entisa ma me mfasa akwanya we so na menka ye ho the last week yesuaye say last week no after the program no callers no e ka say o time ni so because na sansem we say na ya asem bi editi na edin chechiremu ene yetimi nya bre more time na omutimi de busa asem bi a na ekire omadwe ho ni nyina ne se yekoka anyoma mienu ya no boso ana yenuanom a ye wa pomdin mu ya nhwe kasa yi ana ya mpenimde na nkwa animu na ma ye kasa ho ankwa nkote wo nimde kwa so apomdin kwa so no esa na ekoka omu ye ni nyina ne se ye kase amaman ewe esisimu a ye din kan ka say in 2016 ye break that story ne say asem ne nyane kre enti no titu ne kamu ya fofo kasa hodo na amanfo tuntundu mu de in fact isika kodi ho by way of say na ye nimsi ye amama e free system so sa asem ne nyane kre sa enti ende in 2022 no and ye say si su bi say no so na na bi mu da so ba bi o mu nyante sa asem we ya omguso a omode amanfo fa kwan bone so because oka chiro bi sa mama wo ni sisim na obeto aduro no na okuyi amama ni free ni yefunu ma ni benya wo sa wa ha no amama na ye be hu se ewe yefunu mu ba bi edidi a ye de aduane hye enum na koto yefunu mu a ba bi a aduane koto na ho na amama wo ye no wo mfaso bebre a nyankopon ye amama no se entena ho na emo ho ban enfree osa ho eno ye chirechirem kwan ye faso boy ho ban free osa ho ti bia last week no wentimi anhwe a woko 21st clinic Facebook page a video ne da ho Samsung Asompa TV ye omo YouTube page na so video ne da ho last week Saturday and mesro mo na ya je copy ne upload to 21st TV ye YouTube page no so na be ya ye follow so betimi enya bi ahwe afi Samsung be hu ne se samama ni esisimu na ewe yefunu mu de ya ne na ba bia na amaman no ye no if you find be ka say if ye yefunu mu am ye be chirechire mu a ane ye san so ba another misconception a ne no eye asemo ye be can another misconception bi yeah fibroid good fibroid oh amanfo say o mensisa emba na aboabo anu ama obenya fibroid enu nti amanfo bebre eni ankoje family planning ho so nti sa insem we nyina na ya na medical doctors no ana your colleagues no your competitors no omhu se ye dada amanfo e wo kwa sa kwan we so obi ho no ma obehu ni se o dada patient na na say listeners no nanso enye boapaye na nim na wonim nti omhu ni se anom so aka se ye ne heba fo kura no yenim de ka na se ye kwa ka na se fake na se yenim de no wo form so ade na ntisa fibroid enye moja na ye fibroid eye awode no honam ni bi na dane fibroid eno ti se ewo no maduro bi na obili no ka se fibroid no ena na ne ntina ma ne basa ntisa fibroid entimi na ne da fibroid entimi na ne fibroid entimi na ne da fibroid entimi na ne fibroid entimi na ne emna je Rebecca Joseph me na me ka me kire fibroid fibroid entimi na ne de biara da ye honam shrinke ye ka se bi shrinke a kamwa ehi esote ene kwan ye fa so esa fibroid eno ntino amanfo bebre anonom nduro aye treatment say omo emoja bi a amba eboaboa ye no ene ma ne beda ne fibroid ntisa nti eno de ye dikosi ho still open more details a ye nya bre discuss no echichire mu for 40 minutes aye kasi video no da so ewo online ye 21st clinic page a obetimi anya bi na wahwe nti ye hyebo se ne ye beto aso na ya hwe cholesterol ho asem amanfo bebre the cholesterol na any fat e kan bom eno kra de ye nkan ho asem ne na emom no so bi wo cholesterol na amanfo binom aka mana akosi se ontimi ndipe because dipe a obenya more cholesterol mana ababe ha no eno ye ade ne ye behwe na eno ye benya brepa chirechire mu pa yi na ye bi phone lines no sontem 30 minutes to time no ye bi phone lines no na watimi afra ba so na question bia even say last week ran na person rem no wentimi rem
with amaman ene fibroid na ubenya sa opportunity na watimi abusa both questions ni na e was our topics ni na sebre so ebem a ye beba behwe so obi wo asichire yare a eno so ya kama na atamanfo tim say nipa ni fruit because amangu ya abeya anope mabobi amami ya medidi ana ise kobo be ese one saa nipa wo da bi zone timi ndi adentra because you say asichire wo nipa ni boja mu ntino amango no so asichire wo no kodi ebe ma da asichire na kosoro asem no so ntesa ntino enwoma bi e da ye natural sugar and natural base plant sources yanka nipa ne bedi na aboa no na esi yare wa ho bebre hu kwan ama ne immune system ay strong no ya kan ma na to nipa say what diabetes de wondi anka wondi kwadu wondi abrobe wondi enwoma e da yankopon aboa natural sugar no nipa ne dia de no so nya den entesa eno ntino ye ba be kire se ne eno so esitie hye no so say we healing point ye de bro every Saturday bia no pa 9 ekosi 10 na baby a wo bia wutie na 21st clinic na omo na ahye matale kama sciatica expert enye sciatica nko na ye den ye hwe yarewa hudo bebre na de eno de okata wani ana obusa obi a ogan ham so ombeka se sankofo de ekofa bayo omo na da na di ema obi anya bi kan ye na nkenye 21st a na obi ante da even media mo my media chair presenters kwa confirm say we dey 21st ananki enteda nso na yare no wo ho ya nkranzanfo adaroma ye hye adwuma ase ne hu say yare no wo ho a ye hwehwe na kira kwan eye ho research na ye be hu say saa wo to ase fru sisi achi ebesi fom no eno no eye wo ya na ye say wo nerves ne ho aka na arehosem e wo ho ema ye nuan mo so ese omosa saa yare ni say ebi kura say yare na bro munum say yare no ye mu ahodo bebre yare hosem sciatica no enye ba kope sciatica na enye ba kope ye mu ahodo enti se uti en kyerɛkyerɛ na wani je ho se wo so benya nimde afa sciatica ho enu nti na ya boka na ya ye a whole research and treatment center only for sciatica the first in Africa. Of course my hwema busa yen colleagues ni ade I don't think say even in the whole world crown you were dedicated sciatica research center e wo wiase ba bia so with time na isi change title I can say the first and only in Africa and here in the world because I know of diabetes, I know of cancer, but sciatica, a dedicated center for treatment and research there. I'm yet to see. And here be our way of Facebook, our YouTube, now unim sciatica research and treatment center. We as baby a ubetimi ameye huna yenso yetimi ehunu se ampa ene in Africa, not in the whole world. O comment nyina na yebeje wo Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana wo Facebook Sompa TV Ghana ana for YouTube no so Sompa TV YouTube ne Sompa TV Facebook ho na so 21st clinic and say Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo de wo comment na e de fa ho question bia no e betimi ahwe na yaboa ma me fa 21st clinic numbers emma na ofra call center for no ebefa wo complaints bia mesro fa ma call center for no yensa beka na yedi ho dwuma eboa ye pa eno na ma ye kosoa agina ye na so enyoma bia oba ya hu awani anje ho ade bia oba ya anko ne sede na osisi no wo de comment ne ba across our branches na ba bia bekwa enyoma anko ni ya ma no ofra call center na ye benya abotre na yetie wasem na so ne yedi ho dwuma because said we twasa no odim se na chi achia ene nam se ye dose na nipa bia nso woni sunu ba ntinetire bia na abeka nipa so ho se hia entenetene e wo ye dwuma ene ya kwan mu nyina 21st clinic your number na ye 0540311311 0540311311 0540311311 and after 0546616161 0546616161 ekura utie adwumadie wo so radio kasafide ya utie say healing point wo so yi e kire say ye wo branch ho honom nti ye wo nkokọ ye wo kasoa ye wo tema ye wo dome ye wo East Legon ye wo Takrade ye wo Takwa ye wo Boase
Yewo Debiso, yewo Dwaboso, yewo Wenchi, yewo Nkranza, yewo Sunyane Kotokrom. Enche bi ebefiri because infuturo dozo. Infuturo dozo ya tren infuturo no ko be 5 to 6 years. Ama for pe ka akra ba be so mo se atika akra taxi ni nyina so mo ma na infuturo kwan so dada. Asema me kan Kotokrom fom tia o mani beje paye. Ti enche bi ebefiri ne ya beba bi a bus station was ano se de be ya amanfo betimi abeso mo yare. Tim kronkro go so ne ba bi aka nyina ne hokumase ye wo ho a oba betimi ahwe na yaboa. And the topic no still misconceptions. Nyoma bi aka ma na to yetrim aba ade no so entesa eno na yese enne no ye behwe cholesterol ye kase cholesterol ye de bade ye kase cholesterol e ade bi a ayete se wax mi nim se ne besi bi aka no twi mu me pese me kase te sesrade be te sesrade eseso bet enye srade esono srade ene esono cholesterol ti cholesterol na de ne twi din de nyamai but fat de yenim se ye cholesterol srade srade de ukun aboa na srade yellow no eno ana de kobrofo me ye friend fat na sa fat na mu yemu yedu na mu obi ekwan achi uhu se wo ne skin na se sa srade kra na fat na ma obi yefunu eye kese pot valley ana eskafuro fat kro na no uhu oba bi na chi ofa srade enye nam srade na sounds na uhu obi na basa ne nsa between the shoulder and then the elbow no enam na ho no se nam ne doso a srade be ba no cholesterol na eno o mojem cholesterol no o mojem di cholesterol ni ye hunamu sanity we simple na cholesterol na ewo ye mojem no that means cholesterol na ye munyedu srade na ye munyedu nti wo check weight na wo kwosora na is wo do srade enye cholesterol na ma wo mu eyedu cholesterol no we ye mojem na cholesterol no ye wo papa na ye wo bone ye cholesterol papa na ye wo bone enam se adenti ye wo papa na ye wo bone Nyankopon ye enmienu esan se uhia papa no ewo ni pedua no nti ana Nyankopon ankasa ma wo ni pedua no eye cholesterol ni bi ye wo organ bi wo ni pedua mu a eno ankasa enam se cholesterol ni ehia nti no cholesterol no me ka ma na besi pe no so enam se cholesterol no ye hia eno nti no Nyankopon ma organ bi ni pedua kwa ni bi hye ni pedua ni ma ni dwumadi a wo di ne se wo hye ho no o produce cholesterol because obehia cholesterol na o cells e wo ni peduam cells no so kra ni twidi no still na nyama e bebusa na da ache de atodwa e don na it say e be kan say nkwam o ana se ni pedua na hie mu eno na boa e ma ye nyini ye honam dua na kwa nyini ewu na enyini na ewu ehihie mu enyini na ewu ni ade eno so na boy ho ban ni ade eno nti no uhia cholesterol no se e be bo ho ban na ade bia enkofra e be protect cells ni nyina cholesterol ya nso so na eboa ama friends ni pedua na produce some hormones na hormones ni bi nso etimi aboa o amu anya vitamin D ewo ni peduam se na ebe ya de bia odompum be ye den o nti de bibifo aya na ye ho ye den chimrofo no ye ni omu hia ntokwa ne board bokro tim se ne bibini ni esi attack obroni no ewo field no tim se bibini ni ho ode ade ntira ye nya ewia boye yeso echen emrofo no countries ni bebre ewia tabo ha more nti enya vitamin D more enti na omo a aye omo share konisi mu nko ana se opie free day mu no akotena kam to office na ewia mo no omo nta nya apomde omo nta nya hoden enti hye no so se ewia bo skin no na ma wonya vitamin enya ewia bia keko yese me kan se wo pa hoden ntina ewia 1 o'clock na ugina wie ma dan ya wo pa hoden sa ne de wo be yare anopa ewia na epie ba foforo no ni fia no pa be sis wona ewia ni pie na no na wotubi wo exercise bia 1990 mu na che se ewia na mbo ankobo be se 9 mu ho no e okay ebe ma the right vitamin D from the sunlight no na enuane mu de wo mu na na esusa nti ni pedua no so ye den e produce bi na unya wia de na ama no ye den esi PSC anti cholesterol no hia nti organ na we ni pedua mu no ai produce sa cholesterol no e liver e brebo e produce cholesterol nti no cholesterol no kra be produce no ero na eboa ma sa brebo kra watimi aye bala na abonyo no
na bonwunu etimi aboa manuane titiru ne srade enam wadie etimi aboa ama wo menya yarewa ahodo bebre ya efiri srade mu enti cholesterol no hia enti brebo ne den e produce bi na brebo ne produce bi wi a yen so yedua ne die mu ye de cholesterol ko ye mu eno na ye bone no yedua ne die mu cholesterol de ko dodo na no na ye bone ma menka ne sa dodo na yen ye fa de ko ye mu no de nipadua ne ye ne papa na nipadua ne behia yanka yamfa fofora ankomu kura na de nipadua ne hia na yankopon ma ne ye de bia de maye nanso enam se yedua ne die mu dodo na no cholesterol bone ne wo mu ntino aya na bone no ko nipadua ne ma na ko akwa ye nipadua no na secret ho ne se tofia kwa amenchiro secret bi secret ho ne se de mo papa de dos no na bone na nke woni pede na nke efrim ebe san babrebo num na nipadua na ye efrim erunti cholesterol papa no nipadua na ye na bone ne nya free fa he a ye de ku nipadua mu emujanam enam no ene sa enyoma aka ho no eno na enam so ema cholesterol yeden etimi eba nipadua nim enti se udi nkosua yoku no cholesterol no wom eye bone enye papa ni bia eye bone cholesterol bone ye ko nipadua ma ebema waba benya ohaw no ebia bibiti se beta and I can say margarine ni sa nyoma ni na no eno so eye bone ni bia ye ko nipadua ma ebe haw na cholesterol eye papa ya odi ko nipadua ni mu a o se bedi kan ka say formula o papa ne cholesterol na bone ne yeden ekofom papa ne cholesterol na bone ne yeden ekofom na se bone ne cholesterol na papa no so te a eden sem bebre o hypertension no mo ne anansi chicheme ne stroke no nyina no yare ebetima yeden abawa kwam eno nti ye wo enuane bi wo hono ma eno de papa na eno de yenya free cholesterol papa no yenya free edua emu yenya free edua mu plant sources of food I wo cholesterol na wo good cholesterol but animal sources of food enuanya yenya free emu amu no eno na maye bad cholesterol eno nti aduane mienu pe na me metimi recommend amount ya eno de free nuye mu ye eno amount good cholesterol that means our high cholesterol we hia say ubenya good cholesterol no more eno na say okolaba okoye laba na uko check your cholesterol your amount total cholesterol ni amount good cholesterol no ni asa amount bad cholesterol no eno na wo ebe kire say o bad cholesterol ne wosra na o good cholesterol na ekofoma na say ndu friends gauge na e amana that means o case na e serious and the only way I debate treat you when I said e betimi abo ni pedua no na o good cholesterol na peja na o bad cholesterol na den abafom and until ye be video bi a kire na wahwe kwan a bad cholesterol na faso edi enipanya now medical ka kire say cholesterol na wo moja mu eni ni pedua ni mu enti moja na pompe ekọ woni pedua ni free sroba form ekọ wani ekọ ha no sa friends saying cholesterol no ewo moja ni mu enti se moja na ekọ se ya wo hwe video yi se ya ohun se cholesterol no ena se na be ya obeti ase enti moja bi round tse bubbles ena ekọ na eba ohun se cholesterol na enyini ka wo eye moja no ba bia pipe no even say blood vessel me friend say pipe moja ne name no kwa na cholesterol ni bi no na chika nchen ebe chia ka nchen a no ye bad cholesterol no bad cholesterol no ba ku mienu bi koka nchen a fufuro bi ye kwa na it say steam na magnet no na echi no na chinaka ti echi ne koka sa na ma wuntini no mu no ketua tokuro na nkasa na moja ne fam na ketua ebe ye ketua kwosisi afede moja no entimi ye den enkokora bio na ama we deny baby anke moja ne kwa kodu no say wakoma we deny no oxygenated blood so ubenya heart attack say your brain ene moja ekwo na ho na bad cholesterol na timi akoclot ya ma ekwan na tua ebe ma otimi akwakonya stroke because beto bibi na ama ekwan ne kura sise de ohunu wo video yi so
enti bad cholesterol ni dwumadi a edi no nanso no good cholesterol no ono so de ense wonam mogam no obesia kwa na ono so otwe bad cholesterol ne den free ye friends nchen ho na ono akota o free ni nuanom ama ekwan mu abe ketwa no o block no good cholesterol ne ba na ono so hohoro edeko wonderful. So yam fan say bia worry preku ache for the past 25 years wedi na ntwidam ache enkaburo nya akokɔ ane ye ni December ni Easter ba wo de weekend bia wo yekum bi aduane ma unti cholesterol no sese ye check hwe na se every year bia wonya kakra sese ni adoso enu nti no sabri na obehia nwoma eye good cholesterol no nanka ekɔ mogya ni mu a ekɔ no na epepa ana se ehoro ana clean the bad cholesterol dey den ekɔ enu na make say avocado pear eye de ma so ya diagnosis wo high cholesterol and our cholesterol level no bad one was ra na obehia papa ni bi omogye ma avocado pear ya yedidi ampesi yedidi gareni adua yedidi amo pear sa pear ya na make say no de ewo high good cholesterol ko ni pedie mu a ebetimi abo na akote o cholesterol no so enti si aka cho say pear wo cholesterol enti no wo high cholesterol wo ndi cholesterol ya how pa ya how so if you nekwe o be hyase na wadi eye avocado pear no in moderation yasa makanti o be di pear no one basket ana kenten ba ko enye dako pe ana obefa so treat high cholesterol so wo hia so be di pear no bebre sa wudi aduane na de kakra ka ho instead of say watopa no na wo de bad cholesterol ni be yemu no margarine ni better no na wajai na wo de pear no sise pear ba gidi ubedi na etimi aboa ama bad cholesterol na kofom na good cholesterol na peja na save you from heart attack na save you from stroke na save you from transient ischemic attack on say wo hon man no ani achipopo wano ba ko na se peja sa na ejai wo wana otifa edwao ebetimi aba ne se emoja ntimi nko wutirimu nti stroke na ebo nkaye no enti no bo modern say obe control cholesterol by way of reducing animal sources of food no what take plant sources of food especially with avocado pear na another aduane a mede echew say no so betimi dia kan aduane ko plant source a e good cholesterol betimi akọ ni pedem no na afi moja na itwam a na etimi aboa eyi cholesterol boni ni bia den free woni peduanum eye olive oil wo di abom pa ya che mi hu awo cholesterol ya asemo eniti no wunya original olive oil a de obe ni say on watwitwa wo cabbage no watwitwa wo salad no wo lettuce no ana wo jene tomatoes no na wo di atere ba ko bi na wo di apete so emfa nkosi ja so emfa nkohwe oil no emfa nkosi ja so emfa nkochi nkosi ana emfa nkochi nam na o me kan kire me say me ka say olive oil ye ntino wo de ache nam de ade ntina we nya mfa so e wo so no enye sa na tie me mfa nkaja fa utwitwa wo lettuce no ana say yes salad na wo di bedi mo no enye nyina enye uhia mo kra ansa no wadi vegetable as a food salad na wo ye no uhia se de bia obenya carbohydrates ana starchy food na kan wansa ena enye mo nko aso de di salad ampesi utimi di mani yeye opano ya nkasa ubetimi edi amana yeye wanso betimi atwitwa no nko as a full plate na etu de bia wadane wo ho sebi aboa kakra na wodi apanyini nche na wawe nam ache wawe nam akoni pedue mu ache sisi wuntini mu se ne bedi nka chirechire tuturu etu de bia tomatoes no wape kakra wa hohoro wodi nchini nsuo ahohoro ho ana se wodi bidie on charcoal powder wodi aye nsuo solution na wodi ahohoro because ekuafo no so omo why hard omo pese omo nyesika ntentem ti no omo fa ho ne se nti dodo na no omo space wa ne se omo de bre wa no nti no wodi charcoal powder bidie
ni nsuo solution na de ahohoro ho de hohoro wi ana de nsuo pa ahohoro ho atebro bi afiri ho na afi wanya clean chemical free vegetable watwitwa ni nyina gu plate mu na afi wo de tablespoon ana wo de atre kese ya wo awdidi ya watwa olive oil no na de apete so na wasesa na wahwe na oye sa de we krampo na ada edi be se 4 to 8 hours or 6 to 8 hours or na se wo washuma wa be unso wa yi oni pedua no mu aduro wadie no ko ase aduane turo bia no ayesa se na be ya obenya nyine chenti so olive oil no kwan a be fa so ebetimi aboa na ko oni pedua mu na etimi aboa some way somehow na clean this bad cholesterol back into your liver na free oni pedua no. Another one so our high cholesterol betimi ay ne say e was so you be a mood do ultimate one with exercise. Ultimate one with exercise. What's our burning fat no? Because fat no has something to do with cholesterol. On Sradian American a dose baby it me free cholesterol no money, but that is anytime be a would dear Biani be on say Adriani be a Sradan namane sa nyumani be comes with cholesterol. And also comes with cholesterol, bad cholesterol nebia. And you know wo sradia wo ho dada na wo san so di sa anwoma na wo add up more sradia na say fat no na cholesterol no so enya kwan akọ umoja anim cholesterol no akọ umoja anim amana ayeden akọsoro so me de me kasa no ebe wiye ne akọ phone lines no so na me bo ne tofa no pe enya ade a obi wo high cholesterol yetua no wo ho wetua manfo pe abro mo cholesterol che ebra so say ujai na o show mun kran na o mudi pe no na itime buom no munya good cholesterol o ye ne salada manefa olive oil na on se uko to say baby a ton exotic vegetables no money ade na to say bia carrot no so bi o sheda ye ne shop ni ade a ye wo 100% natural olive oil no de edible de edible empire de mintimi be we de eno mo ye ne se yedi ede ko nipedie nim fo apomudinti no wutimi ye den ekodi sa cholesterol sorry wutimi kodi sa good cholesterol based oil no e manitimi which is the olive no eno nti na de metimi aka afa ho an no because ebia de edible empire de na I don't know there. But if you also are here for market consumption there, then of course a olive nkwana plant source you can rely on it na etimi aboa. And 10 times ebe kwa homa no so. Na o question bia wo no wetimi abusa ama no etimi ayeden aboa. Number ni 0551 931 931 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Bacho udi ni baby akase free say how are Good morning. Good morning. On church, our church, in Bidin and Abuama. I not all can be set cholesterol no more. So I will worry no. Which may be application useful. So there I have me tap the pork I actually am not channel. Which may be application no Maria Abra, no food and so the ticker. Only worry no. What happened day? Pork. And the element of the Sabia Sonoma, I am not sure. 3.1. I asked him about you, you are no. Hello. But you didn't maybe I can say free, say how are Midiane, Pastor Frank, make us a free Konongo, about you, meet you. But you know, can't say, Mamma. Enina, which is said in Dumakan. Okay. And I said,
3 months ago. And also, your mamma, and also, all good deal. Okay, say, o come and I could say you were a draw for a friend say Henia Anna. Yeah. Okay, very good question. May ya know at the amount. But we didn't be able free. It's a Kufuridia. Okay. But you. Sampana 3.1. Let's say when I come after me. It's a vegetable now. Can't you olive oil. So now we just obviously the cream account one and that's a vegetable. Debbie, when the other say orientino, ye any say drew into men for cream and count. Yeah, men for cream and count. Why? That could pay once a while we had no why now a team. But you didn't be a free. Hello? But you didn't be a free. But you, the family Jerry, because I feel Manso Datano. Manso Datano. But you eat you. But you, so I said, no fool, I can take a crown. But I didn't know where no bono. I have no mano. Yeah. You say, I said, for the What's it? Ufruman when I had a and who knows around and all that. Yes, it will be a Fukibana, a study. Because so, and I started go on back. Until they say now, I quite say, we're Fruman who say a tree piano. From one of the no taku. We're from the Yakes. Okay. So listen, Ben. Oh, say, I know, dear, also you from Cassia, dear. We will be out of your Brebo Yariana, say, Bia, Bibisa, Amana Yaria, Yufuno, and when I know crowd who say Yaria. By your word, Yaria, a friend is a skillful, no, no, dear. On say, Radium Quan. Okay. And normally the obey me, I abwa. Okay, what they may you want. Nah, me far away so. But you would need baby, I can say free. Good morning. Morning, no. About your mamma, no Casawan. But you meet your mammy. My pen paper now in church. Hello. Hello, Mama. Pacha, good morning. Good morning. Pacha to say. When you could find out my way. Now, Pacha, what's our problem? Maybe what did you say? Problem with your Colossus. Why are they? Let me show. And they say, on say, you might the cholesterol banner. If we are more in Munian, teach you Mujana and Amunian, Tia Banasa, so be the cry at so. Hey, Nanka, watch your own so if I feel to be also cholesterol room, and no, Oto Dianibia, Yayano, a store now be dear, fracture banner, no one has a actual cholesterol, mana cholesterol. Aduane bi pa amanfo di ne ha pa na adam kɔhwɛ on pa ya tworo total cholesterol ne kakraka de kyɛn sɛ de wadi nkosua 3 ɛno nti ya tworo wɔ ho sitru ne biscuit no mo ne konkomu nuane ahodoɔ no yɛ taa tworo because yɛ nhyɛ nam sɛ ekum ni penti no FDA ma ne yɛ nhyɛ wɔ wiase ba bia sɛ tworoade na wo de ayɛ aduane no a yɛ kɔ ha nipa no tworo gu ho wo tworo gu ho wie ne nipa nso bɛtɔ adi a ɛno de ɔno anasɛm I don't know. Uber true who if you say you manuna na etimi ayeden aboa. But you didn't be a free. But you yetio we didn't be a free. But me free for Malco. Okay, but you yetio. Me pacho. You just a vegetables now. Yeah. When me say so me kini raw na. Yeah, I'm a young Yakaka. It can be transferred. We are the beginning to make most work a crana. Number Simonica Crabby. Simonica Crabby, number Chapen. Number the pen as 7 ice cream. Number and me breakfast out of the beer. And person says, Simonica Cran and one. Because most of you can free with the nice machine. Perfect. And I mean, pen, so who was sent a bit made in a day. Or to be no one said pay or high cholesterol to give me black. Come on. Maybe as we did up. The same will say, a rebel and I say,
standard why today bia we di ba ko na okay but ehunahuna na ewo mu no cholesterol dey no kwese wo be good cholesterol eno na esi amanfo no ana nipa na okan no na wanye den wan hye ne so ana steam na wo steam we no perfect me kura me penisa e ba sa wutimi di ne mo pa unsi edi aduane ya no anache tie ko ba se ene wudi sa anuane no sa no wudi ne fresh ana di aiden nti wudi ntutuo kakra fa ho a na yete se ho atim fifire bi sa no na wudi olive oil kakra so na de pay aka ho wayi cream ni nyina afiri wakwam je se one stroke aton kwanta pa ya no afi na yese my fish powder. Fish powder. Nice, okay. Menya ba ku bi na fu nchen ba bia te se pa. O ka ze free boakun se fi boakun. Okay. On says in you free na ekesi afan but ekwe one side that I was say one side baby I didn't enti omomodi anko government hospital na ho no and any private hospital bi agidi say good no munya hwehwemu na ye hu ade kwa akwa one side na side dey ebi kura na ye ne ya enya ne ya fi den sa ya 20 years ai e was a on fanko hospital ni hu ade kura ewo ye wadi be fence lipoma ne ye srade sonku bi a ekotai ni pedua no akwa baabia na ewo skin na sepe etimi ye wonsase etimi ye okun achi enya brode no etimi hye wo sre achi ni ade na den no enya ya so okona si identify say no a ebi so na ya ade foforo nti na me pese onko ye den onko check no e ba cho udin ni baabia kaza free kaza free bogoso pacho yetio Gocho no ane olive oil no betumi dia ni na abum na wagiana me pacho an obetimi me problem say me didi na me respect akabe 1 week 2 days obi hu me o se ma say bia na udidi ewi a o rest like o da ye udidi wi a e wo say wo ye den o kentino kakra o tena kakra bi wa no odidi ya no da etimi den ma wo ye kese sa ma ne ye ba jo odin ba bia kaza free hello doc yes sir doc good morning no mo ya jumafa na me share 25 minutes mo share yo mo share ya da se pa ene mo chira mo de ma ye bia ye fe o so pa TV. Oh, okay. Now, doc, mo branch na dey give me go Junase ha. Junase, se hu Junase. Asha say dey buy mama, e no dey the bitter truth. Asha say dey buy mama, e wo ye da so kra nyoma wo ho a ye mbai ohene no. Junase hene no. Nanim ho a ne wo ho. Abisi na nyina da so bed ban ye mba. Ye ba mama dwabosofo na ba ntine ye wo dwaboso no. You recommend a man for Cohopa, so I don't be Hanum. Ubisa 21st for now, nay, you be young was Junasi Crook as a capital way. Mamba, ebi so baby, be as I say, and uncle, any ice on the chair, yes, you have your best son. No, I have regional political contest because you feel how you might count. Very well. Wakunta, Catalina, I can't give my Hannah. Yes, you're not from the 21st and person go. Pacho yate. Pacho, udini baby akaze free. Hello, udini baby akaze free. Me pacho fam ko kwapi, me kacho pin koko. Enkoko mpacho yetio. Me pacho question is me ko hospital ko check me cholesterol level me say 5.2. Ba me 9 me sata sense pa. Mpacho san brebiu. 3.1. Me check my cholesterol level on Coco government hospital. But my cholesterol level now 5.2. But me send me 9 tight since parenti. The patient person me who solution no. Results of the man no figures na was no. Ahodo be 4 or 5. Your LD low density lipoprotein.
and your high density lipoprotein and your total cholesterol no can e din kan enti na total cholesterol ha ebi ho a I see nya all the four way ni etimi de agina so ayewe but notwithstanding no enya cholesterol nko an etimi ma wo onan e den ATGT ubetimi wonni cholesterol but na wo poor circulation enti wo de betimi a kira mo wa ye ho asa wutu anamo say ubetimi afani adekura ye koso no whole medical clients ayata fa onan mu etiatia fence embusiem for be 30 minutes I say wo jog bisa no eboa ma circulation no ekọ up and down ye na still na 200 morning hwese ebi hu ade cropoti a emma o nyane sanso a but odini baby akaza free hello but odini baby akaza free what your family selling because that's me mamponte but your go radio no kakra oil sunflower oil na say ana only way no kwane we say no de wabo obi de edin obi company ojuma obi nso ye no nti na akwakọ ni ya no na akwakọ ewie ho be once wo market nko aye ton Ghana de enya nko me nton bacho udini baby akaza free hello bacho udini baby akaza free okay hello bacho etio men tie wo TV ne so on tie wo phone na so na busa wasem hello okay pacho udini baby akaza free udini baby akaza free wo so ono so hwe TV pacho so frɛ na wo hwe TV a wo de dum TV no kra na tie wo phone no so why se na be ya obeti enka udini baby akaza free yeah ba kono de na me kan o se na khrawa na bia kesie hello me ba jo sambre bio afi na waban from him me say aha mi nia ba kono na fa de na me frɛ no ya se o mo se na khrawa ba ku na khrawa bi na ye din na otimi khrawa na ye kesie otimi home kama otimi home kama odidi kama na be nchen ba bi na ye din ene enya na khrawa wanti ni pedia na se awonte ayasase wa khrawa no mfum so ba ho a wontimi home se iye ti se de obi nya asomete no ebetimi aye se eye ni liver which is liver na ye brebo nti eso na khrawa na ye lungs enti no na na o se o doctor no se o mo se na khrawa na ye kesi na mrebu mu enti ara me se anya me bo amane na ma se kama ye di akoba di ayo mo se ha nti aye din wo fa okay bajo now so wo se hwibu akon okay enti de obe ni se me ne doctor na wo dwabo so no be kan bom na ya hwe de betimi aya fa se wo ba na results bia ho a fabra se na be ya nsan ko yese yenso ye be mo aboka ye hwem bebre asan na ola we so na ya na menfe me bajo se me se better na mola we so na ya na menfe mana okay number no chere fa pen paper natural ye number no na ofra minu aba bi na befa na wachiro ye wodwabo so rainbow dan achi hwa se hwibu akokọ ho de kwan hye dan wa be 40 minutes ti number no 0540 311 311 okay 0540 311 311 Pacho udini baby akase free hello doctor mama doctor good morning no I'm not going to Dr. Bacho, you can't have someone. You know, I think I'm saying, well, I'm not going to stand at you. You know, this is coming in sentimental than me, Giamina. Now, okay. So, Nanti, na Emma. You can say unam kika de normal be say onye hwe na unam no nsam nyina kika de
It could be so many things, including allergies and other things. Reactions be ebi krampa now the drobi so to best the area. Me can say no, but possible causes be na me dey me kan no. Se na be abedi wani bebu na afi woni doctor kan bom na ma so sa problem na free ho no. Why? But you didn't be aka free. Let's free Amansia West Bontefu. Amansia West, okay. Bontefu, okay. So be a here there. Oh, boko the janasi. The problem is men na take a crab and I'm not it to me nante. Now na your day. I to me 20 stress on I grand denton. Get to me a yem nante. Okay, we the person training here. So one auntie and now what ya na say okoda na what ya no. I say me koda me tisa ya me na tisa me ya me tipe ba me na tiba ba 30 minutes na ma ha tip sa pain. Pain what no fine pote. E di firi me to ase no. E ba me na se ba be me na se ne grand na na ewo mu no. Ena me sere na kasa no. Wo sere no ase ana se esoro. Esoro. Okay. I the family to side of one bed na ne wo ho no. Yem me na de se me kotoka ka sore. Okay. When the dem that the end yem ka ma de aki. Obai me pese obeba on because ni awo kan no ebetima ba se bia na siatika kakra kan de wo kan no. Na ya hwe kwan de be fa so na yetimi aboa enye match programs a entino se obeba oboase a ye be hwe call junction hwa ye ho ana so beto so be kumasen so a be oboase na be boa udu anwa kwanta junction ananka wa fa taxi akọ oboase call junction ananka ya hwe kama but you odi ni be bia akasa free hello ngata Kumasi okay but you etio hello doctor we doctor aya we ni sana jinsa o membe mshika asa medaman mana na sa asina rimsa o mfie say but 29 sa ana obe me my emre sa no na o pa kire say Então, emergência muito muito. Ana se viu sa. Sa the hospital there. Ana ya onje. Ana wa plan sam na o mo si we. You say we person ana emergência immediately ba. Ana ko che do na me wo plan there. So problem mo si. Okay. Wo de ye ntwa de tia ho. Me kasa wi apɛ garlic bi na we na no musuo. Enyume so be da apɛ garlic sa na we na no musuo na ɔkyena. Ebe no be boa ma ya na aba fam na ebra 21st we hwa overseas na Dr. Fosu enhwe enyi sa ɔha no firi ɔwai. But enhwa versa. Enhwa overseas ye ben Alpha Radio. 21st connect. Why? And today unya garlic no garlic no o wa ya bebre na wo one eku ba ku ntu why ba kwa na ware ne raw no one musio enwumre so no why sa ebeboa ma ya won ne ade no etimi abrase na bra na ye nhwe why Pacho udini baby akasa free. Hello. Pacho udini baby akasa free. Good morning. Morning no. Kumasi, Accra for them friend. Power FM wo. Mbacho etio. Okay, Mbacho etio. Okay. But me film program do television to see and no problem one am to friend am abusada. Mbacho yo etio. I am for some bed 2 months in you. Okay. I go hospital there, I'm a typhoid in a water. Yaman in rose, still I'm in but me 9 minutes. Diana, I had to put a chimney to chimney. My woman brothers are still new, she is so dear, still like I now so can say free cry. Because I feel Jonathan. I say free Jonathan. I can't make Jonathan.
se finance asemo e ho ne ekoye o mamba no 4 years ago o de ai de be ne say all number na that TV ya so no obe frɛ na waba na say Radio Rainbow e wo se hwidwabo so na udu na chi hɔ aye ho na bra ne nhwɛ wai ye benya botra hwɛ na chini a wachiri nura wanu ma acha wunya resource no obe ma yemre kakra obe sha ase nya resource why yes ebacho MCR ube yi number na 21st for number na free so na akra for no so etimi ehu ye number ni ye na afi o ma frɛ na yese kumasi for hijack line no 0 ne ye number ne ye 0551 931 931 0551 931 akra for no ye pe 102 call na fe maba be yi man na wo se amaman wo sisi mu a na ye den na ye kase bi nso wo se bi wo hwe mu a ma we na yetimi no maduro so yini ade me pese me nya time na me cheche me pe one call from Accra na yetimi ayeden akọ bacho o kase free Accra na okay yankwe bacho bo ohobi miyem kuku eta hampa wo miyem na mi fesi bi se adwania medium bo me eba mso se bi na woyem de we de hu se kuku yana se mi timi me hini na mi musa me kwam sa na wonim se ensonsono so ba woyem a eba na ba oni peduem a ebi timi kọ oto ano kwan no mane ye ohene de enye me to ano kwa de ba se mi timu no ni ye no ase ene o se na dia sentiment mi hu ya de kopoten ena o ko isu so ye ntimi ncho de kopoten bia na won sera ye wo mate meyiwa no ma menka mi bi kakra fa we hu na ana wo de ma menfa last call na pacho amen chronto udin ba bia akase free koko ya Grace Gumasi okay pacho etio and pacho I am to go private. What do you mean go private? Amango buy with DB. Pacho there. Kota mango 10 cedi CCA. Kota mango 10 cedi koko no se bunu no ne dini nyina 3 hours time. Free 0540311311 nebo mabaso. Last one, okay. Producer say for last one. Pacho udini baby akaze free. Hello. Pacho udini baby akaze free. Pacho me give me Fred. Me ka say it me inside. Okay. Pacho etio. Me pacho etio. Or he TV no. Or he TV no. Me pacho me da. Basole na me na yisisi form. Me pacho me da benya na me na yisisi form no. Aya me ya. Ayesa be how long ni? Be 2 months ni. This me togu su kakra sana. Me tumia na nti okay. Na what you want amount hospital kwan so ahwe adekro. Konya sana net here me pacho there bi into the bomode you be a friend say referred pain obeti ya obi online so na adekro na ekoso ya na infri na ye bi free we furu mu inside ho organ bi sa enti bomode say odebeko hospital na wait me timi say so ben 21st say how na obetimi so aba ebetimi ahwe ne abo na etimi ai because aba ne say no ebetimi eno an say betimi ajai Rocky eno abetimi ajai wonu madu anu madro ebunu abejai na yo hwa na asaba esa na emboa yeda etiefu ase na question ba kwa am say mentimi anya no ye henia no asem yes henia ya maman ye etimi ebegina bema yen boss no mu aha na normally no ekwan bi ode ma me fe no nto se omo peja na de ne ade wo se wokọ we a aya na ye mawo ye mawo yi di bo mu nti mema ye peja na de no
aya say ye call gym centers na ade ye nyusu sa ade na de boye mu na nsa na yaye anya sa kwan na e wo hodo ma eno na kata wei na no betimi ama amama ya sane akwakogu we fence we boss no mu ama watimi anya sa henia no and minim ebibiduro kwan so kwan a ye fa so sa we bi go minim unim de for sa we de minim surgery a oba be and then so etimi ye oba esan so ye be ma nye mema nkwa na henia timi den homo enti no na nimde a me wo efa sa ade ho bet amama de ye funu mu ene tena nkasa ho na Nyankopon ye se ntena ho na Nyankopon ye se den ntena of course a respiratory tract na so baby e ho mefa ne ade unya infections a yare e di infection ba na e de code ni ade ba no kata ne ba nyina etimi ma we develop amama ne bi e wo sa respiratory tract no baby a ho mefa na ekwa akọ minim ho no eno ti ma amama ne ba na amama ne wo ye funu etimi didi ana se etimi fro ba soro e ma ne ba minim e ma no so okwan e ma no ye den e ba out ti these are the places medically no amama ye locate ba ye sisi mu ankasa de ebi ni honom sa we 21st can dey sa and chechire we dey bro ye over 15 branches e wo Ghana ha me say nkronkra mbebo we su nyina no ye branches ho Accra ye more than 3 branches na ho ye Domeka Swatema East Legon e ho nyina no ye Takra de ye Efie Kuma number 9 Efie Kuma number 9 we see what taxi stations na ana taxi station load kwa anaje no sa taxi station ho ayo Efie Kuma number 9 na no 21st clinic e ho go so ye go so market wo opposite Success FM hanua na yeduadua ho na ukosa enua na se opposite Success FM opposite wa 21st clinic wo Techiman ye ne Agenkwan FM ene ben e wo sunyane kwan so ana office sunyane ba Techiman ya ultra first traffic light na bus stop si wa na twa kwan 21st clinic na wo ho no enkranza so no ye ne Victory Presby bang no na ye opposite e wo new market traffic light wa sanso na kuma so ne wo hwa overseas ye ben Alpha Radio ana so ofri mampon kwan no so na e ba wo tra nuanuam ha na wasi wo ha e dan green e wo ho no eno ne 21st clinic no ye sanso wo enkokọ ye stadium main gate ana enkokọ park no main gate ni opposite 21st clinic wo ho sunyane sese wo Kotokrum benche bi ebefiri ho futuro ndoso for now yo Kotokrum Ejankroma opposite acha next month na yo opposite regional hospital no main gate ntina wa hyeden so sanso na ye wo baby to say Obuase Court Junction baby edi asem no obi di bone ye de ko gina asem di bia na edi na asem sa junction na Court Junction wa 21st clinic e wo Obuase ho takwan so no Roman store ni opposite eho ana 21st clinic wo ewo takwa na ewanchin so ne wo Kremo store edanachi eho de na wohwe nu bi omu wiaye case ne mu na wohwe nu bi obu edanani mi sure say we fa watch my kro ombe kunu amazo mu nya hwe so obsesa computer na omko wanchifo nyina yichia mo wiase FM mu bo adwuma brekum ye ne Chris FM na wo ba bi fa akon brekum amango ase tunya si station wo pe memfa ka akra nanti busa se wo pe Chris FM udu Chris FM ana yes wadu eye 21st clinic ana fe de biso ye wo market no ase ho a nikanika kwan no so e wo market na ase ho udu ha wadu 21st clinic tema ye wo Roman Church no nachi Roman Church na ye opposite Zenith Bank na say ye opposite STC 4 yard no sa Roman Church na wo community 1 na nachi pe ana 21st clinic eden ewo tema kaswa ofa ekwan na ekọ oboma na ekọ amasaman wo kaswa amasaman kwan no ofa so a ehwanso na football a great Lamtemels in school no sa kwan no so na befa na wasi wo Market Junction no wabusa ECG for omo office for kese na omasi wo ho na no ni opposite ana 21st clinic wo e number ni 0540311311 0540311311 0540311311 Nyankopon eya adoma dasene yede diabetes no nsem ebebrew yenum a yese o diabetes yendi amangu yendi anka yendi nyoma ede from plant sources no yebeba be chirechirem na afenso no still herbal medicine ebi mo se kidney na etesa na entesa ni na yebeba be chirechirem misconceptions
series a ye de bra obosom yi hye no se ubesua nwom a yesua we nyina ye because bosom ye we ye no ye bie phone lines no na ye busa wasem bi na utwa a chede ebocho midin de Dr. Blessed Nyankopon ya aduma da wo twesende ebehia de tiefo ne ahwefo nyina ase 21st clinic say eba sciatica no every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa e na kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert 21st clinic say eba sciatica no abrabo a wo bo ene susu dia osusu ye no bewie ni se ya